tukuramize mukono mwibale isitwe neryo mwana neryo muyakwera. Amina. Right Reverend Jacob Atairoho Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara nagira ngo obusinge mu maka hamwe no mbantu bona nuburetwaho kutina Ruhanga hamwe no gukora Ruhanga ebyarukunda obw'abakristayo barukorobere biragiro bi. Obusinge tuli kusoma wenda katonga kigumibi wenda katonga obusinge kusoma kibukambi na kusoma sabana bete kikira byo abo no kusoma kutina mukama mwo kusoma kwa kunabonisa. Bishop Jacob yayongera yashaba abakristayo kugira embabazi no kusasura mu mitima yabo. Forgive. Gani no muntu ayakozere mu nitwegera mu biko. Ngule kanisa. Ngule isitu ni mwana moya kwera. Amina. Reverend Ainea Alinda Atenyi omwahure wa All Saints Mpasani na Church of Uganda nagira ngu okwiha ekanisa ejetungo burisa obwataba hawa omwaka gumwe n'ekicweka batakatongozibwahoga okugira ngu bakore emirimo yona eyo burisa bushemereire kukora. Bibiri omwaka gwa 2025 ekanisa nibo yarangirirwe kuba netandika nko burisa kandi nyowe Reverend Ainea ninyo mulisa okubanza habwe omubulisa buno ngatumwa kwanza kutekaniza obulisa bunu baburangirira baita officially kiyo kino nibo tongoza ibe nibo rangirirwe kutunga obusobozi bwayo. Bwanyuma Bishop Atairoho yakwata omwahure w'ekanisa egi Reverend Ainea Alinda Atenyi certificate yarukamya igura kwijwire kandi yayezubwa katongozi wakati kezebwa nawe ku certificate abune bisumurufu ebiye kanisa tuba kuasa mwibali isitwe neryo mwana neryo moya kwera. Aha mukoro ogu temefuka yo kubanza erukutongoza kwombeka kanisa y'abana aha All Saints Mpasana okugira ngu abana bashabe bonka na nabakuru bashabe bonka. Twesere ground breaking mwibali isitwe neryo mwana neryo moya kwera. Amina. Bundi ogutwatungire mu burorezi bwaitu mu burorezi mu yakanarangira nte ekanisa y'abana tekwa kutandikwaho abana bakwanizwe n'abantu abakuru abo abana bayikara bali bana ebyo kulya ebyo abana balya biba bigumire amini biyoroba abakuru ne bali ebigumire. Omukoro nko gumwe abaronda 25 batebwa he mukono. Aga gasha Onesmus turi yahabwe ahabwa West.